Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kerisau Uba la thom khong set unong chong snong jong ka snong lain mok siang sora hakalai phoi ter urisau ar hajar puar ula dawa ya ko office jong ka khat ar snong lain kro committee and rural development block man pinbyang ya ka jing khen jing dia ha ka bai dei bat jing pintre ka srok plastic cell ka blashna ka snong lain musiang ha ka jing kren bat kilat pathai khubor uba la thom lai thu bakat kum ga jubab RTI ka baula yo ka khat sau ter ya yong ar hajar puar la pen pau be ba la pen don kam hado lai phlai lak tingka manchnai ka ni ka srok ka batang 1 kilometer tiga jubah kalong khasau tarik April nga di ba la thum khong set nga ba shong sa ko la no siang so ra sim nga wan hang ni ba longi gini ka press conference ka dei halor ka jing bom smuhun ka jonga ya ka jing yo jing tip ha ka dei ba ka jing khen jing diang naga RTI ka bang pha sha Public Information Officer jongka kashnong like problem nga alapha hadu likely license ki RTI habere kenika jingwan jongai jaga jing pentrei kenika construction of rural road hakshnong like museum east kasih districts te ngalapha ik RTI nongkom ngalapan ya ka fund beda kenika jing training project habisna di surab plastic cell te ngalayo ika juba kebeda kenika surab kalau san khunaila sahaja tengka te hari nata pade kaldon ka jingelang patba hapo shnong te kila khot yanga habede kenika jingwat ati age jonga te nakaliang ka shnong upat ba kila ailat ingat ngan ya syuprang ni kakam kanwat ini RTI te kumtang hakasin kubaan ngala ai ni RTI kabangapan in the statement of expenditure of amount utilized na bentak ki plastic cell kiblashna ni shnong te yaga amount utilized layo hi kalong na ni PIU in charge kalong video jongka national block kadai san khunailak sauja tengka bat kapan ya kenika statement of expenditure kam out ya kenika amount utilized nam tagni surok kiblashna hanishnong jongi rega basngo longo na kaliak jonga kalong haba kajubab kalong ba shuai daga jingtho mongkumdi ba statement of expenditure for this particular stretch of the road kata daga juba ren kalian jonga kalong kai bangkwa kalong ba kumnu la penlut ikne ka amount of utilize ka ba san khnai lak so ya tangka ten rai minute la chtho ba ka cost of expenditure for particular length of the road has been calculated 33 lakhs for 1 kilometer ten kalian jonga habadi hadin mangalayo ini ka jubab habedi ni jingkhen ki jingdia tinga sungo ba ngam sungo ha ban akwa hiba ke jingkwa jonga kelomban yo i ki details lagalong ki material cost lagalong ki labor cost but kumta tater hindrai hen ke jing jubab hi layo haga khasau tarik April japu al kelomba kasu ai be lomsom kemot live lailak 1 kilometer dengan i bahanika kasurak kabashna nishnong jongi kalong kajingjong surak kadai 1 kilometer pras 4 meter de kajangkot kumno de a kilometer duna de neklem jonga ngalapha ika RTI kebalai kabangalapan habangalapan ya kanika yaga jingkhanjing dia kebiadai baganeka shnong bakumno la penlut ikanika san knailak soja tengka
te hindrai yo iba kani ga jing kejubab la ai dai ni win church yoga cash no like block yo iba ai approximately like si kilometer bala ai la sumit lang ru ya ka case study kebadai bat ka jongka pamlakrai yak surot ka balong like hang te hipo sna pamlakrai tiniglang jonga kolong ba ngalapan kenya ka banyo ika jingtip omdei bangakwa ika jingtip jong kasnong hantai pom lakrai mane mabana village rengakwa ke jonga banyo ika jingshai bakumnu lapnut yagnika sanknai lak setengka hakun train di kesurot nah hari kata pangapan yagnika jingtip ndai ngamsin lojo tikishkun no hangne tinagaliang kajonga ngasuban nagaliang jonga suban dawa banyu ika jingtip kabapura halo kajikun tray ini ka plastic cell road hasnong light ocean ban ngasuban ong nga penrem jur ya PIO public information officer ban balong BDO ka kalaslong light crop block ibom lasum kia yang kani kakam roy kampar jogasnong light motion tega RTI penokong la fai kana do kerisau sauterik benabalai aja puar kita penokong tega tat kasihkan RTI ke jangan dari haka light koterik benabalai aja puar bat ka tha ti ai ga jonga ga dei khatniau terik na basang arja puan ya gani ka ati ai ka ba sau terik ka first ai ka bangafai ka sau terik na balai aja puan tinglang yo ya ka jubab dei ka khat san terik umach aja puan te ya gani ka ati ai ka ba ka dei ngala fai ka lai pho terik na balai aja puan te ka jubab kalong khat sau terik April aja puan te nakalang jonga ba ngakwa hiba panyo hi ki details kiba habide ni expenditure kuma ong hiba ngakwa hiban yo ya banyo iba kumnu la pelut ikenika sam khandai la sah letangka kumnu la pelut kan la berlo ke bible la dan iki material cost dan iki kentuk ba siap bat kunta teter te lo ka jingyo ini ka RTI kalong ba alam som baik untuk life laila si kilometer kelong keleng juga ngam kajing pun ngampat amdan kajing saknut bat kadon kajing kwa ruba ngakwa antip ba kumno lapan lut ikaneka pisa kaba kumpasno ngajong iklayo iji mentai bisnai sudok kabalong sam knai lak sawnya tengka te keleng jongar adon hiki kebangala ai ngala tho rusya kebang layu ngalap thot ni kestisha I disi buram jongi dan kalian ngajong itu harus jumpa pulang ba kalong be kejumpa layu ani di additional deputy commissioner buram jongi kalong ba kasulong be kaju hi kumba ai dai video ia kata ka jingken jing dia kalian jonga long ba jengkwa ke jonga kalong be ban yo ka hop ka jingtip jonga ia ka thi ka sam khandai la sau ja tangka reban shuong pede bachu ai pede ban au shuong pede lai play lak kilometer mengasnot nang liang jonga am sudan ka gejeng hun mo ka jing kuat ngadon ikan ka thom ban kuat ban tip kan te ka subak beli kani kalong 1.80 km tiklan i hang ne ki deka signboard i nega plastic cell Nakilang chunga nambar hadin ba ngalayo inega jubab kilong bekelain kila slam ba na kilong kelain tewal kena chunga ngalak push doi pan in intervene slam inega kam hadoi disip puram jongi ndai pangayo nang turu kalong
kumju kumba ai ni pi un chat chungka blog kharasno like problem de nga klampat bu pore de kalong ba maskwa hiban ong ba nakaliang hijong bede be ka kam belum pakin ai ken mo belum pan ai kita ciktip ke ba ya dei ke ba kumnu pendut be ini bisa ke besar kendai nak saja tengka soalnya kulan pan biang kenapa aku ai kan yo i ka kumnu pendut ini ka sang kendai nak saja tengka lagi ya kata lo ngapa tak jumpa ngapa masuk hi ben lek binai ibadah pet ini kata